Nongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi ba Iris Sports Agency. Dusimbukire amakuru tujya kwahera mu ikipe ya Real Madrid no ku mukinnyi wabo Kylian Mbappé ugomba kwerekezamo muri no sama. Hari kugenda havugwa ibintu byinshi. Kylian Mbappé yashatswe bwa mbere n'ikipe ya Real Madrid mu 2002. Byabyitezwe yuko agomba kujoininga ikipe ya Real Madrid. Ariko Kylian Mbappé ntabwo yabashije kujoininga ikipe ya Real Madrid. Uko biri hari ibyo yari yavuganye na Perez. Kylian Mbappé yagumye mu ikipe ya Paris Saint-Germain indi myaka 2. Kylian Mbappé yari yongera amasezerano, bari bamanitse umwenda w'uvuga ko amasezerano agomba kuzarangira mu 2025. Ariko siko byari byagenze kuko umwaka ntabwo yabashije kuwusinyira. Bari bavuze yuko mu buryo bwa projet nibasha kwitwara neza agomba kuzongera undi mwaka, ariko Kylian Mbappé ntabwo yongeye undi mwaka mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Havuzwe ibintu byinshi kuri ya transfer, aho Perezida Macron yabashije kwitambika abasha kubuza Kylian Mbappé kugira ngo atabasha kujya mu ikipe ya Real Madrid. Ntabwo yabashije kuyijyamo kuko bamuhaye amafaranga menshi aguma mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Byatumye uyu mwaka nanone Kylian Mbappé aza ku mwanya wa 2 mu bakinnyi ku mugabane w'Uburayi binjije amafaranga menshi, dore ko yinjije miliyoni 246 muri rusange, havuyemo imisoro n'ibiki byose. Ni ukuvuga ngo yakurikiye Cristiano Ronaldo mu buryo bw'amafaranga. Ni ukuvuga ngo Kylian Mbappé akaba yarasezeye ku munsi w'ejo, akaba yarasezeye ikipe ya Paris Saint-Germain, bakaba baramusezeyeho ku mugaragaro. Uyu munsi ikipe ya Real Madrid yamuhuje n'abakunzi ba Real Madrid cyane cyane bari mu mujyi wa Monaco, aho Kylian Mbappé yari afite ibendera yagendaga azunguza cyane cyane muri Grand Prix ya Monaco. Icyo gihe yasezaga abakunzi cyane cyane abafana abakipe ya Real Madrid baba mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi wa Monaco. Biteganyijwe yuko Kylian Mbappé agomba kwerekanwa nyuma ya finali ya UEFA Champions League, ariko nanone bikaba byanashoboka yuko bifite gutangazwa mbere ya finali ya UEFA Champions League, kuko Kylian Mbappé hari icyo yabivuzeho ubwo yamaraga gutwara igikombe cy'igihugu cy'Ubufaransa. Reka tumwumve ni mu rurimi rw'igifaransa. Parce que je pense que déjà la meilleure chose à faire c'est de finir ses adieux. Je pense que tout ce que je voulais c'était bien finir avec mon club. Il y a un trophée, je pense qu'il y a un temps pour tout. J'annoncerai mon nouveau club en temps et en heure. Je pense qu'on est plus qu'à quelques jours, donc il n'y a pas de problème. Avant les Jeux, avant l'équipe de France, vous l'annoncerez? Je sais pas encore, c'est encore quelques détails, mais le plus important c'était de bien finir ici. Voilà, peu importe tout ce qui s'est passé, l'important c'était de donner la pleine mesure des adieux au club, au PSG, donner un dernier trophée, les dernières sensations, les dernières émotions, et c'est ce qui s'est passé, donc je suis très content. Kylian Mbappé agomba kwerekanwa byanze bikunze nyuma y'umukino wa UEFA Champions League, dore yuko agomba guhita ajoininga ikipe y'igihugu y'Ubufaransa igomba gukina imikino ya Euro. Imikino ya Euro igomba gutangira ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu, ni mu gihugu cy'Ubudage. Ikipe y'Ubufaransa ariko ikaba ifite imikino 2 ya gishuti, aho umukino umwe igomba gukina ku itariki 5, undi mukino ukawukina ku itariki 9. Ni ukuvuga ngo umukinnyi Kylian Mbappé birashoboka yuko afite kuzerekanwa kuri Santiago Bernabeu, afite kuzerekanwa hagati y'itariki 5 nako hagati y'itariki 3, bafite kumuha uruhushya muri kampu y'igihugu Faransa, cyangwa ku itariki 6 cyangwa ku itariki 7 aho ngaho, kuko niyo matariki bagiye babona yuko Kylian Mbappé bafite kumuha uruhushya agasimbukira i Madrid kuri Santiago Bernabeu bakamwerekana nk'umukinnyi wabo mushya, kuko byanze bikunze barashaka yuko Euro igomba gutangira ibintu byagize iki byarangije kwerekanwa.
nk'uko mumaze kubyumva, Kylian Mbappé ni muri mu Gifaransa amaze gutangaza yuko igihe yarategereje yuko yavuga ikipe agomba kwerekezamo ari nyuma y'ikino gikombe cy'igihugu cy'Ubufaransa. Ni ukuvuga ngo umukinnyi Kylian Mbappé bikaba bivuzwa yuko mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye yuko rwose agomba kwerekanwa nyuma ya finali ya UEFA Champions League, ariko gutangazwa nk'umukinnyi wa Real de Madrid bifite gutangazwa muri iyi minsi itanu igiye kuza, bifite no gutuma ugasanga nko ku munsi wo kwa kabiri cyangwa kwa gatatu Real Madrid ishize hanze statement ivuga ko Kylian Mbappé ari umukinnyi wayo, na Kylian Mbappé akaba yabyemereye ikipe ibitangazamakuru, ariko ntabwo yapesheje avuga yuko agomba kwerekeza mu ikipe ya Real Madrid, ariko abantu ibitangazamakuru natwe dukurikirana amakuru ya siporo n'ahandi agomba kwerekeza ni mu ikipe ya Real de Madrid. Bikaba bivugwa yuko umukinnyi Kylian Mbappé yaba yaramaze kuvugana n'abakinnyi bamwe na bamwe bo mu ikipe ya Real Madrid ababwira yuko agomba kuza mu ikipe ya Real de Madrid. Abakinnyi bamwe na bamwe rwose bakaba baramaze kuvugana, anababaza ibijyanye n'amakuru y'umujyi wa Madrid. Bikaba bivugwa yuko Kylian Mbappé yarangije kubona inzu, aho iyo nzu ngo yegereye neza Santiago Bernabeu, cyane yegereye aho ikipe ya Real Madrid isanzwe ikorera imyitozo. Iyo nzu ikaba yegereye neza inzu umukinnyi Sergio Ramos aho atuye, ngo bakaba begeranye. Ni ukuvuga ngo ibintu byose aho Kylian Mbappé agomba kuba yamaze kuhabona, inzu yamaze kuyibona, ikaba ngo yegeranye n'inzu ya Sergio Ramos rwose, ngo bakazaba baturanye, dore yuko Ramos ari umukinnyi wa Real Madrid, ari umulegend wa Real Madrid w'ibihe byose. Ikipe ya Real de Madrid rero nyuma yaho Toni Kroos asezereye, ikaba igiye kwakira umukinnyi Kylian Mbappé. Nshuti bakunzi ba Iris Sports Agents, ndabashimiye mbikuye ku mutima kandi ndabakunda cyane. Mukomeze kudushyigikira mukora subscribe abatari bayikora, kandi abamaze kuyikora mukomeze murebe video zacu, mukomeze muzire zirangire, niyo nkunga yanyu ikomeye. Kandi mukomeza gukora like, mukora share, turagenda turushaho kugenda tubategurira byiza bigiye bitandukanye. Dore muri iki gihe tugiye kwinjiramo cya sama, hagiye kuba ama transfer menshi agiye atandukanye, hagiye kugenda haba imikino yo ku mugabane w'Uburayi Euro, hagiye kuba Copa America. Iyo mikino yose tugenda tuyibagezaho, kandi iki cyumweru cyane turaganira ku mukino wa finali wa UEFA Champions League ugomba guhuza ikipe ya Real de Madrid n'ikipe ya Dortmund. Kuvuga ngo Real de Madrid niyo muri Espagne, naho Dortmund niyo mu Budage. Umukino ugomba kubera i Wembley, aho tugomba kuzaba wakurikiranira wose uko uzagenda uko uzarangira. Tugenda tubagezaho ama update agiye atandukanye, dore ko match igomba kuba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu, akaba ari kuwa gatandatu ku isaha ya 3 z'ijoro. Murakoze cyane, ndabakunda. Ciao.